Dobro večer, sad ću vam pokazati jedan trik. Ne znam kako bi ga nazvao, ali ću ga pokazati. Molio bih pomagača da, pošto nema pomagača, ja ću da vrti oko još oko 15 karata. Tako do 20 karata. Sad ću malo posjeći špilu. Dobro, sad ćemo 20 karata pripremiti. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sad ćemo toliko brojiti koliko je špil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evo vidite. Sve su karte jednake. 11. Ali prije trika sam ja napravio jedno predviđanje u kutiji. To predviđanje je bilo crveni as. Crveni je, ali ja sam mislio na ovako crveni. Evo, hvala na gledanju. Sad ćemo gledati kako se taj trik i radi. Znači, prije trika morate imati jedan običan špil karata i još jednu kartu. Sad je crvena plava. I sada vidite, tu imam ja kaskaru, ali to kaskara, ako tu uzim maskara, moramo obaciti van. Če maskara mi ne treba. I ovu crvenu kartu moram na 20. mjesto staviti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Znači ovdje. I onda naravno napišete tu kartu koju ste stavili crvenu, morate i napisati. Ovo na primjer. Tako, crveni as. Crveni as. To se vidite, samo stavite u kuticu. Evo, ja sam uzela inače krivu kuticu, nema veze. I sada onda kažete neko uzme do 15 karata. Tako uzme toliko. To vi možete premiješati lažno, ali da ovaj ne vidi da imate jednu crvenu kartu. Ja samo tako brojite 20 i fakat zapravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I tu ima 1, 2, 3, 6, 7 karte. Sada brojite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Sada evo vidite špilje. Sve crne. Onda izvadite svoje predviđenje. Vaše predviđenje je bilo opak ja kutnica. Vaše predviđenje je onda kažete da je bilo crveni as, na primjer. Onda ako vam je na primjer neki drugi as, može biti aspik, onda kažete kao da vam je krivo. Da je crveni, ali se mislim ovako crveni. Evo, hvala na gledanju, subscribeajte, lajkujte i doviđenja.